kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Pudno ka day, tibang mangag ko asayang gusang, anak kaw. Anya asayang gusang, nanang? Sugalan ka no magayam tinegosyo da na umi akalugaran tayaw. Ay nawaw, sugalan? Asino mo tinakangganyo iti day tananang? Iso nga raw ti agdinamag dito'y lugar tayaw. Restaurant ka no day jay nanang, da kayukit dimot. Saan ka pa'y asigurado iti ibagbagam mo? Sikat ti kapitana dito'y lugar tayaw. Iso arumbang laang nga. Ay nananang, restaurant nga ro day jay. Anya kayo laki din aya. Dagiti kalugaran tayo amismaw ti mangibagbaga sugalan dayjay. Restaurant dayjay kunak lang arudon. Ipilit yu pa'y laang mat asugalan. Una yun aya, di kay makaaw-awat mat nanang. Naa, apay ang makaungat ka ngay. Agsal salud sudak laang mat. Kasano kat dagulit kayo mat. At dala nang agyo, patsyan yung matladagusang. Nananay, aglibas ka manon si ka Roger. Ada kayo kayon dita, nanang. Anyat aramidan nyo dita. Di mo makita aya. Ay kwa, nanang. Sa dino ti papanam Ite gayem ko, nanang. Da kayo gidimat. Sa dino manan ti papanan nyo itigayim mo. Di ka mo't matatao dito'y balay. Awan mo't lang aramidak dito, oy. Di ka kidi manggad mo. Adda nga rod na patig apag namin, nanang. Ay nawaw na patig ko nam ngam di mo ngarod maibaga no sa dino. Basta da. Saan mo ta masapul ang maamuan nyo? Inton kwan, agsapan tumanan ti panagawid mo. Di bali ata sa anak mo tin nga ubing. Kabailak ti bagik, nanang. Orayan niya nga oras nga gawid ah. Agpudno ka man kanyak si ka Roger. Iti sugalan ni Naomi manan ti papananyaw, anya. Nagadulagi da sa ludsod yun na ya. Sige, nagrubuat ako. Hello, Kapitana. Sa dino tayan mo itanaw, me? Adaak dito'y balay, apay ka day. Masapul nga agsagana kayo. Ay nawaw, anyat kayat mo asawan? Agsagana kayo, taag dinamag dito'y lugar tayo asugalan ti negosyo yu. Anya? Naskan nga agsagana kayo. Tamangan no adda ag surprise visit. Anyat ibagbaga dagiti tattao aya. Agsal sa lutsod da nga rod kanya. Ngam di ka madanagan, ta restaurant timbaga kadakwada. Uray ni nanang, dagulitan nakmuteng. Okay, di ka madanagan. Everything is under control. Sige, aramidan nyo mat nga rod ti kabaalan nyo Tadumadoktalan dati pudno, nalpas tayon. Wan, kas nakunak itayan. Everything is under control. Aramidan mi ti kabaalan may. Aramidan nyo mati pagrebangan nyo. Iti kasta awan ti rumso aparikot. Nanang, pautangan nakman. Na, pangalaak kumangay iti ipautang kukun ka. Alakit din, nanang. Amok nga da iduldulin nyo akwarta dita. An-anom nga minti kwartaya. Naabak nga rod idirabi Kasapulak man ti pagpuunan. No kasta, nakisugal ka manen iti ayan danaw me. Ha? Di ka aglibak, taamok asaan apud no apanganan dayjay. Ni nanang mo't. Ayawan mo nanak ko, na ulaw kamutin iti sugal. Dadaulam kit din ti biyag mo, gapulaang iti day ta sugal. Pautangan nakit din, nanang. Sayang ti oras Anyat amo tayo. Amangan no ita arabi imot ti panagsurtek. Numapasamak na ita. Awan sa bali ang mairanod no di da kayo mutlaang. Kasano no maabak ka, di sayang manen ti kwarta. Amo ka din ni kapitana ti may papan iti sugalan danaw me, maray. Pudno nga raw ti agwarwaras adamag, mari ismay. Talaga asugalan dayjay? Wun mare, isumot ti papapanan ni Roger nga anak ko. Ay nawaw, sugalan mo lagayam. Ulbud dayjay a babae.
Nupod no a restaurant dayjay. Apay nga rod nga ado ti mangibagbaga asugalan kanaw. Wan nga raw, sa anak pa'y ngamin anap na pan ijay ka. Uray siyak mare. Dakkel siguro at ibingay dagiti opisyal dito'y lugar tayo, iso akasta. Maiparit ka no ti sugal. Ngam adalat tamot ka di dagiti gambling dens ama kuna. Kasaritak tumanan ti anak ko maray. Wan mare, ibagam ama pandangamin kitaan, tapno ang mudamod. Tapno aksyonan damlaeng ah. Wan maray, kasta ti aramida. Kunak tumat. Agswerte kita arabi. Agawid kan? Ah, aywan tata. Agawid akon. Ay, mabit man lang, Roger. Apay ka diya. Ti balatok ngay. Ah, Dakkel ti pangabak mo itay kay. Mangibingay kami ta. Di mo bukudan ti grasya. saan mabalin, ti kasta ka panunuta man niya. Imot kami gayam no kasta. Apay nga ibagam nga imo ta. Musikamot ti mga bakit sa anak mo ta dumaw-dawat ka nga. Uray piso. Ah! Apay nga. Apay, dumanog ka eh. Day, ti mo ti para ka Nya, lumaban ka. Naturag ka. Sana yan. Sige, lumaban ka. Wan, umayan. Asino ti mawag? Dagiti tanod kan kagawad nanang. Ay nawaw, anyat na pasamak aya. Nagaapa da kano iti ayan danaw mi. Asino ti nagaapa? Da Roger kano. Mapanak man tamapan ko ida kitaan. Kabaalam nga raw ti aganawa. Basta mapanak nanang. Saan mo't amabalin abaybay ak dagiti tanod kan kagawad ko. No daduma kat saan nga agbutang dagiti kalugaran tayo kadakwada. Agan-anad ka nga ro di jay. Uy nanang, amok daytan. Saan amasapol apalagi panak ta amok tar aramida. Mangibabayin kalaunay si Karoger. Itian niya aga po adanugam ni tatam imong. Ay nawo, iso mo tinangirugi nanang? Iso tim mo na. Bimalas ak lang mo. Panagkunam ka day kat nasaya at tikas jay nga inarabid mo. Ni nanang mo. Self-defense lang tinaramid ko niya. Day tasugal ti pag-aapaan niya. Ha, naimbag kumamat no bumaknang kayo. Saan mo't nga rog? Nangabakak itirabiin nanang. Manungay, 5,000 only. 5,000 lang. No panunutem ang nasayaat. Kat dakdakkel pa'y tinaabakkan ka. Ngam ti inabak mo idirabi eh. Lugi ka latamot. Tinapatag kat napadasak mo tinangabak nanang. Ay, jak amukan ka, Roger. Naimbag abigat mo, mare. Nay, si kamot gayam imong. Sumrag ka ah. Nagyamanak, mare. Ada ni Roger. Nakaturog pa'y laeng. Adda masapol mo kan kwa na. Kaya't kulaing tagkid daw iti pamakawan ken kwa na, mare. Basol ko nga ben. No apay anagapa kami iti dayjay arabi eh. Day taas sugal ti pakadadaulan ti biyagyo kunak tumag. Huwin nga raw. Namin ano adaras matan anaabakak ijay. Aywan gayam, pinitsuran nyo kuma at isugalan ni Naomi. Anya? Ibagbagada ngamin a restaurant kano day chay. Palusod na lang dayjay kapsat. Sa na restaurant dayjay. Sugalan ka day. No may papanmot iti ebidensya. Awan, ti video no litrato. Tabawal ti ag cellphone na da kami ijay. Anya? Amok ata ijay matayuyang ko. Amaw nagiti masiknan ti may papan iti dayjay sugalan kapsat. Agin di di amo dalang. Dakil siguro ti kickback amal alad ah. Kunak tumag. Mala, mabitla ang tariingak ni Roger. Tapno makapagsarita kayo adwa. Anyat masapul yo. Kaya't kulaing ti personal nga agkid daw iti pamakawan ken ka. Pasensya kan iti naaramid ko. Bidot ko dahi jay baraw. Awanan day jay kanya. Pudno ka dahi. Napakawan na kon baraw. Wen, napakawan kan tata. Ay, agyaman aklaunay no kasta. Kumusta si sugalan ni Naomi? Diyak man naman. Ang mga nagmulta dagi jay. Mabati ka. Uray illegal. No adda dagiti masiknan amang protekta kadakwada. Talaga anarigat akalabanay. Nakaawag ka mat. Makaparurod dagiti nagsusugal idi na minsan arabi eh.
Apay ka, day. Una, ta-viral mo tin tinigosyong gapo kadakwada. Anya? Nagado ti kumontra kada tayo. Ado dagiti content creators amang ipupos asugalan dayjay. Ay, una yan. Apay ang makibiyang matdagita? Sigurado nga adagim bistiga. Isungagsaga na tayo. Wan, adamat kit di props mi ditoy. Nasaya at mat nga rod nukas na. Saan amabalin ama amuan da asugalan day ka? Kasigurado ama ibabain ti barangay tayo. Wan, di ka madanagan, ta saan ko nga ipalubos ang mapasamak dayta. Anya ti pudno ana pasamak imong. Nadamak ko nagaapa kayo idi napalabas nga aldaw. Gapoy ti sugal, kabsat. Nukas ta, pudno tinadamag kaw. Sugalan dayjay. When may Kunak tumay. saan may tapod no restaurant when no snack house dayjay, kabsat? Rason dalaang dayjay. Amaw lagi ti masignan. Ngamjak amaw no nyat aramidin da. Una yan ti kastoy ang mapaspasamak. Kasaritam ti anak mo, kabsat. Iso ti kapitana dito lugar tayo. Addaam muna dayjay. Agul-uli maglaing. Tunggal sa ludsudak kat restaurant kuna na nga main. Agin di mo, may tamay sa. Da siguro bingay da. Iso nagbalinda a bulsek. Amaw, anak kaw. Saan ang maiparbang nga agbalin ka abulsak iti mapaspasamak dito'y barangay tayaw? Ay nawaw, apay ka di ayananang. Ipilit yu a restaurant ti negosyo ni Naumay, ngam saan magayam apud naw. Asino tinangibaga kada kayo, nanang? Asino kumapay? Dagiti kalugaran tayo nga agsugsugal ijay Anya? Apay, ada ka di itadda abingay mau, iso akas taunay ti panangisakit mau. Nga oray no illegal mo, ti aramiden da. Ay, awan No kasta ka raw, aramidam ti maiparbang. Di mo kanunungan ti dakas nga aramid da. Di yung ibaga a restaurant ti negosyo da. No ti pudno kat sugalan magayam. Kilo ti kasta nga aramid ti may nga opisyal anak kaw. Nagadulakit din nga ibagbagayo nanang. Agawa ang tisumurek, ta mga no aday makakita kang kakapitana. Napatagti bagakin ka, Naomi. Anya day ta aya? Adda agim bistigasi kang. Amo kun ti maipapan iti day ta abanag. Kasano nga rodon dayta? Saan ang mabalin ang mairama na? Di ka madanagan, tagimatang kami iti props. Props? Wan, sakbay nga da umay ag inspeksyon, mairwar dagi jay, iti kasta kat panunutan dagi ti tao a restaurant day jay. Nakasaritam ka di dagiti masaknan? Dagiti ag inspection? Nalpasan Ada ti amok nga agtrabaho iji munisipyo. Isu nga awan nga rut ti pagdanagam. Awan pagdanagan tayo, tanalakalaang amalusutan dayta, no adda kwarta. Asino dagi jay limabas? Dagitag inspeksyon ni Tayan Naomi, nanang. Nasaya at mat no adda mapan mangkita iti sugalanda. Illegal mo tikas jay aramidon da. Ngam sigurado ang nakaset up dagijay, nanang. Anyat kayat mo asawan. Nubak nang ka. No adda kwartam. Mabayadan tilintag, nanang. Anya? Amo ko, no anya ti resulta dayta nga inspeksyon. Ado dagiti content creators amang panagnak asugalan dayjay. Aduda. Ngam kasano amatiliw dagiti illegal ti aramid na. No adda tinangato at tawa mang protektar kadakwada. Ay, sapay la kumata saan ang mapasamak ti mapampanunot mo, anak ko. Sapay la kumata rumwar ti pudno. Nakitak ti report dagiti pulis. Kat apay akas jay, kapitana. Ay, kwa? Ay na, kapitana. Amaw, no anya ti pudno tay jay ti ayuyang ko. No anya ti in-report dagiti masaknan, iso dayjayon. Amo yung mit asugalan dayjay. Apay di yu aksyonan. Anya ngay ti maaramid ko dita. Bayan tayo dagiti masaknan ang mga ramid iti trabaho da. Narigat ngagpaiso tagtalik kada kayong opisyal. Amaw nga amom asugalan dayjay. Agul-uli kayo laing ngamin. Manaw timbayad na kada kayo ay kapitana. Ay nasaan asyak ti pagsasawang? Tasyaklat ta ti kapitana ditoy. Wen, si Kamat ngamin. Makapakatawa lang. Tanagbalin kayo matabulsikan. Roger,
Nakitam ti report dagiti nag-imbestiga. Nabasa kong data. Restaurant ka no, mat. Makapakatawa ba? Luklukun da tayo. Kat amu tayo tipod na. Nakunampay data. May samot da kita masaknan. Isu damit laing ti numero 1 amang lablabsing itilintag. Nakunampay. Adaw kadag iti kalugaran tayo ti makamoy ti pudno. Uy nga raw. At dapat na naipos sa video kin litrato. Madlaw asugalan day jay. Ngam no ape akas day karo ti resulta ti inspeksyon da. Dakil siguro ti bayad da. Nagadumot din ti ipupos dagito'y a content creators kuno. Apay ka, day. Kunaklakit din no nalpasan ti issue iti day tasugalan. Anyat ko nam. Ah, ay iko na nang restaurant ko na kuma. Di ka naglibak, tanang ikaw. Amok nga amom ti agpaysaw. Ngam apay nga agul ulimak ka. Saan mo't ananang? Da kayukit di mo't. Amaw dagiti tattao ti pudno, anak ko. Saan nyo ang mailibak day ta? Tadagiti nakisugsugal amismo ti mangibagbaga asugalan day jay. Adda ka da kayo day tananang. Awanan, katkatawaan da kayon dagiti kalugaran tayaw. Ayawan bibiyang ko. Ali agbalin kamit abulsak. Day tanto ti pakadadaulam dito'y lugar tayaw kunak tumay. Adda di tananang. Anya ngay ti maaramida. Saan pa'y anala daw ti amen? Aramidem ti maiparbeng anak ko. Saan kumaada kayo nga opisyal ti numero 1 amang labsing itilintag? Takasano nga agtalak dagiti kalugaran tayo no kasta ti aramid yaw? Ha? Saan abulsak dagita at tao anak ko? Adamot ti matakan lapayag da. Ammo da ti mapaspasamak iti aglawlaw da. Saan nyo ida kontrolado? Isu apa nga asem, ta ilintag mo ti kambaling aramid mau. Ikam iti leksyon day di anaw may. Ay, nawaw! Daytoy ket may samanen a palagip kada tayo. Apilyan tayo kumati agaramid iti nasayaat. Kang runaan iti amin, surutan tayo tinalintag adalan. Aramiden tayo dagiti bambanag a makaayo iti imatang ti Apo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nasapa ka ma, layra anak ka. Ninaana nga talaga. Ammo yung mat-a-wedding coordinator ti anak yo. Ada kasaritak a kliyente ita nanang. Ay nawaw, pudnaw anak ka. Wen nanang, madlaw abak nang dagi jaykot. Ikot na saya at tapno dakdakkel mo tiganan siya manak ko. Naku nayo pa'y nanang. No ti package nga agbalor iti milyon ti alaanda. Di nasaya at manan nanang. Lalaingom timang sales to kadakwada. Tapno sigurado. Wen nanang, aramidak ti insuro yu kanyak ide. Siguradwak nga ada ti pirmaan da a kontrata sakbay nga agsisina kami. Talagaan na laing ka anak ko. Kasta ati agnegosyaw. Siyempre saan ko nga ipalubos a malugi ak anya? Api nga itala nga imay ka dito'y balay si ka JR. Di magasakpay nga iti pwesto ni Nanang. Itay pa'y nag-text ti wedding coordinator kanya. Ha? Anya timbaga nakin ka? Adda ka numatan iti meeting place ang nagsasaritaan tayo. Alas 10 mo titulagan tayo
Wen, ngam na sa paunay mat anapan. Di na siguro kahit ti maladaw Anusan na ate aguray, tawan pa'y mo ti alas 10. Ayun gayam, insaganam ti listahan dagiti kasapulan ta para iti umada ni akasarta. Nalpasan, adda dito'y bag ko. Sige, agrobatan. Final ka di dayto yan? Wen, madam. Dayta a package di kayat mi. Si Kangay mo't Sir JR, anya ti maibagam. Ang mga no adati saan ana ilista ni Madam, wano adati suggestion mo, kasjay. No siya, mabalinan day ta. Kaano ang makumpleto dagiti kasapulan mi ngay? Makikoordinate kami pa iti akin kukwa iti venue anapilio. Ipa-reserve mi tapno awan ti agbalin aparikot. Ipa-reserve yo ti buo avenue tapno nawaya. Wan sir, kasta talaga ti aramiden mi, tabuumot avenue ti bayadan nyo. Okay, nasayad mo't nga ron no kasta. Espesyal nga daw mi day ta. Iso ati kayat mi, kat agbalin kumamad nga espesyal ti amin. Di kay madanagan sir, madam. Aramiden mi ti kabaalan mi, tapno matungpal ti kalaysa nga arapa apyo. Agyaman kami unay, madam. Aywan gayam, naskan nga adda ti down payment yo. Uray 150,000 pay laang. Bayada kong ti 150,000 a down payment mi. Tinabate, bayadan mintukin ka. Okay, sir. Agpirma kay nga rudan iti kontrata tayo, tapno malpasan. Kumusta ngay anak ko? Nasaya at mo, tatang. Kumusta ti kliyente akin nasaritam? Nasaya at mo't lang. Nakapirmadan iti kontrata may. Milyon ti budget da, tatang. Ay dawaw, nagdakkelan. Madlaw mo ngamin nga adda kwartada, tatang. Naimbag man tata kayo tinapili da coordinator. Wen ata kompleto ti serbisyo mi, tatang. Saan kami lang a wedding coordinator. Da kami matla ang ti planner kan designer. All-in package, tatang. Agraman makan. Sa bagay, may mayat ngagpaisaw no may sa tao laeng ti kasarsarita. Kan at least, makatipid da. Taada discount nga ipaay mi, tatang. Nasayad day ta anak ko. Dakkel ti budget da. Iso nga itedyumot nga rod ti the best a serbisyo yaw. Iti kasta, awan maibagada anak ko. Ag-set up kami ita, nanang. Tumulo nga, kanakaw. Saanan, nanang? Kabailan mi dayto yun. Adamat ti susweldoak nga empleyado? Isupay mo ti maitulong ko Ay, nawaw. Saan ko naklangarudan, nanang? Aginana kayo kide, ta mga nukumaro man ti an-anayan nyo numabannog kayo. Mala, addaken ka day ta anak ko. Rabiinton ang makaawidak nukwa. Ado tinaskan nga aramiden me, tabongga ti disenyo akayat ti kliyente. Sige laeng anak ko. Amok day ta, tanagdalanak mo ti kasta. Agrubwatak nga rudan. Mangan kayon tumatan dita. Wen, urayok la ang makariing ni tatang mo. Numabisin kayo, umuna kayon amangan. Saan ang masapul nga urayan nyo ni tatang? Ta sigurado ang maaldawan mananday jay. Nagbuybuya nga min iti TV idi rabi ikat. Nakasaritam ka din ni Madam Lyra, Scarlett. Wen, imawag kanyak itay. Kumusta ti venue ti kasarta? Naisagana da ka din? Madama ka numot. Mabalinta nga tati mapanijay. No siya, adda sa baling aramidak ita. Sika ano nawaya ka, o di mapan ka. Nung saan ka mapan? Sa anak mo tin mapan. Kunak man no kayat mo ang makita ti venue ti kasartan. Uy, nga magidan talangan inton malam. Okay, adakan ka day ta. Mapanak pa yung ruti ti ente kapsat ko. Ado tinaskan ang maarami di jay kay. Isupay mo ti maitulong ko kinkwana Okay, awan parikot dita. Dagasan nakto inton malam. Uray alas 4 ang mapanta. Itikas na saan ta marabyan unay. Apay nga kastoy ti venue. Wan nga rod, nagsip-ngadsi ka. Saan mo ta kastoy idi may ta ididamo ang nakita ta kay. Wan nga rod, anya tinapasamak. Agraman ti gown mo. At dadadail na. Saan nakasta ti disenyo a pinili ta? Ay, makapadismaya nga rod. Uray ti makan kat expectation versus reality mo. Un nga ron. Saan damot nga inaramid ti adda iti kontrata tayo? Diyak man amukin ni Madam Lyra. Ay, nakababain ka dagiti bisita. Naku nampay. Dakkel ti gastos ta.
Sa ita, kastoy ti serbisyo nga ipayda. Saan a worth it ti gastos? Saanin ang makita ti rupa dagiti bisita, nagsipngat. Anya mo din ti kastoy ana pasamak. Kasaritam to ni Madam Lyra. Ngam kalpasan laang ti programa. Taamangan no agungot kit din og reklamo ta. Nakababain. Wala kay. Kasta nga rin ti aramida. Saan mo't lang ang akastoy a serbisyo ti ex-expectan? Ta saan mo't akastoy a serbisyo ti binayadan ta? Anyat ibagam, Kinapudno na, saan kami a-satisfied iti serbisyo nyo? ay nawaw. Anyat kayat yu asawon? Ado ti saan anasurot iti kontrata, madam? Kas kumaitian niya. Kas kuma iti lighting ti venue. Nagsipngat, madam. Anya anasipngot mat nga ibagbagam. Kasta ti pinili yu saan aya? Kasta ti disenyo akayat mi. Ngam saan ko maakasta ti lighting na Nagarti ka mutten. Kurang ti lighting yu. Kitain nyo man? Nagsipngat, madam. Basulyo apay nga itala nga agreklamo kayo no kaano analpas ti kasaryo. Ni, apay abasol mi, kat da kayo ti saan anang aramid iti pagrebangan nyo. Nakitam ka di ti gaon ko. Saan akas jay ti disenyo a pinilik. Agraman ti makan, saan akas jay ti adda iti kontrata a pinirmaan mi. Pangaasiman, Scarlett. Di mo pagsakitan ti ulok. Nalpas lang arudan ti kasar mo. Nagadupay lang aririmat. Anya mo dagituyon a kliyente. Di da makaaw-awat mat. Asino ti mawag aya? Dayjay nga Scarlett Ay nawaw, apay kano? Nagado ti riri na nanang. Nasipngot kano ti venue. Saan na nagustuhan ti gaon na kan makan ana iserve kadagiti bisita. Mayat mat ti disenyo ti stage Wan, bunggamot. Ngamjak amo no apay anagadupay lang ti riri da. Ay unay mutten ti kasta a kliyente. Wan nga rod nanang, makapasar. Nakita ti insend mo a picture ti stage. Kamaya mo. Bungga, anak ko. Isend mo man kit di ti kopya kanya. Isend ko iti messenger yun nanang. Won, isend mo taagpusak man iti Facebook. Marmarwam dagiti nariri at tao. Apay akas dyan ti ipupos mo, Miriam, bakit? Apay kaday lakay. Apay nga impos mo pa lang iti Facebook ti may papan iti reklamo ti kliyente ni Lyra nga anak ta. Una, tapno makita dagiti tattao ti chip nga ibagbagana. Eh daw, imbes ang pagsasaritaan nyo. Saan ta ipos mo matan iti Facebook? Tulungak ti anak talakay. Kitaam ti picture ti venue nga insend na. Bunggamot, Di ka kuman makibiyang bakit? Bayam ani Lyra nga anak ta ti mang sulbar iti parikot na. Ay saan na mabalin lakay? Diyak kayat nga idadanas dati anak ta. Apay gamin ang makibiyang ka. Kat saan mo mat anak kita ti venue? Ta saan ka mat anapan iday? Kasanon, nupudno gayam ti reklamo ti kliyente ti anak ta. Ang mga nupudno anasibngat mat. Nag-post pa ilaang ngamin iti Facebook. Asino? Scarlett, bakit? Asino kumapay? Tiin na ti wedding coordinator ta. Kita man no niya timpos na. Aday tani. Ipanakal na pa ilaang abongga kano ti disenyo ti venue. Ay, wen. Stage lang mat data impos na. Manakibiyang mo't da ito ya. Saan na nakita iti personal ti venue? Ngam no agsasao, ay naapo, kaslam muna amin. Ag-comment kayo ti post na bakit? I-comment mo dagiti ladawan tayo. Tapno makita na. Sigurado nga i-delete na matlaang lakay. Kasano nga ro daytan? Imbes asulbaran dati parikot. Saan ta naturad da pailaan nga agpost iti Facebook? Ikamanda kitang agina iti pagnakmanda. Narigat lang nga rod ang makontak ti anak na. Kastapay lang taramidan na. Aywan, pagsasawak da ito'y abakat. Urayak laang awagan na. Talaga ang makangag da ito'y kanya. Naibusan ti pasensya kadakwada nga agina. Nasaya at magtasinong batam ti awag ko. Panagkunayo ka dikit nasaya at tikas jay nga inaramid yung madam. Ay nawaw, apay nga men anakar-arte ka. Bonggamot ti disenyo Awan kayo iti mismo nga aldaw ti kalesa. Saan nyo nakita no anya tinapasamak iti daydi nga aldaw? Diyak ka mo no anya ti idandanon ti anak yo kada kayo.
Ngam ti pudno, kat ado ti saan anasurot iti kontrata a pinirmaan mi. Ay, talaga ka di adi ka ag sardang Da kayo pa'y tinatangsit ita. Tapno ibagak ka da kayo. Dakkel tigatad a binayadan mi iti anak mo. 1 million, madam. Nakitak ti disenyo, kat mayat mag. Apay anagadupay laeng ti saom. No saan nyo pa'y nga aksyonan ti reklamo mi? Ang mga numapilitan kami nga agdemanda. Una, agdemanda kayo no kaya tiyaw. Anya ko maita. Anya ginangag ko, nanang. Agdimandada? Wan ka no. Talaga amat Jak amo ka na kita kliyente. Nagado aririda. Ang kasanungay no agdimandada, nanang. Oh, patpatsamot na gijay atat tao. Ibagbagada laeng dayjay, tapno agbuteng tayaw, tapno isubli tayo ti kwartada. Nga ta, nanang. Madlaw mag... Sa bagay, adamot kit di puntuyo, nanang. Basta tulungan nakto Ay nawaw, siyempre saan mabalin abaybayan ka, taanak ka ngaraw. Anya ti bagayo, tatang. Nusakti si ka. Makisarita ka na saya at kadakwada layra anak ko. Anya nga ti kayat da? Isublik ti imbayad da kanya? Saan damat siguro nga iparefund amin? Tilaang siguro serbisyo asaan nyo ana ipaay ti iparefund da. Di lugi kami matan, tatang. Ado ti magibagbaga apalpak ti vinyo anak ko. Nasipnget ka nung agpaiso. Sulbaran nyo kumati parikot iti kabiitan a panawan anak ko. Di yu orayin adu makilpay ti iso. Takasano nagdemandada nga agpaiso. Asino ta umawawag anak kaw? Ni Scarlett, nanang. Awag mo't nga awag day ta babae. Anya ti aramidak, nanang. Di mon sungsungbatan, marmarwam. Kasano no? Ay nawaw, dumngeg ka kanya, tamok ti bagbaga kanak kaw. No arabidem ti bagbaga, saan ka amay sagma? Talaga natangsit dagijay nga agina. Kasano nga rudon day tabakay? Agdemanda takit din, marmarwam dagita atat tao. Narigat da makontak. Naimbag ko man no saan apos iti Facebook day abakit Miriam. Agpirbirok na siguro iti simpatya ti sabali at tao Ay saan asyak ti kalkalabanan da. Tano siyak ti maibusan iti pasensya. Talaga nga adda may demanda. Agpatulong tangarod ka dagiti masaknan bakay. Wanan para makita no pagpatinggaan ti kinatangsit ken kinaturda. Nagdemandada, nanang. Anya, Anya ti aramidak ngay, nanang. Nagpatulong damutan kadagiti masaknan. kaano pa'y? Itay laeng. Adda nga rod umawawag kanyak. Ngam saan kun asinungbatan ti awag na. Ay nawaw, kasano nga ruden day ta? Anya ti rumbeng nga aramidak, nanang. Makisarita ka laengan kadakwada anak ko. Anya? Kayat yu ang makisarita ak kadakwada? Wen, agpagpakaasi ka apagsaritaan nyo latan ije barangay. Saan ang masapol nga ibabain na tayo iti intero a Pilipinas? Ti kunayo idi kat tulungan na. Sa bali ita anak ko, nagdemandada mo tan. Anya nga'y tilaban ko dita. Anya? I-refund ko laangan, Scarlett. Saanan? Alamot tan Saan ang masapol nga idimanda na? Italaang ang nagpakita ka kada kami. Kat numanungal daw nga inururay mi akontakan na kami. Pasensya kan talaga. Bidot ko dayjay. Ayan tinam anatangsit. Apay asaan mo nga intugot tapno makapagsarita kami mat iti personal. Kaasyan nakadi Di idimanda. Please. Noan niya ti resulta ti kaso. Iso ti aramidan tayo. Ha? Para makita ano pagpatinggaan ti kinatangsit yun. Kumusta anak ko? Anyat nagsasaritaan nyo? Agdemandada talaga, tatang. Asos, kasano nga rudon day ta? Jak amo, tatang. Kahit apay nga gululibog kalaang dita si Miriam. Tulungam ta anak mo Ay ko May saka mo't anaturon nga gipupos iti Facebook. Anya nga'y ti maitulong ko. Kat parikot mo ti anak taday talakay. Ninanang mo't. Ali ipakitam kadakwada ti kinaturan mo.
Saan lang aday ta agpos iti Facebook ti paglengam. Saan matan nga ubing nilay ralakay? Amunan, dar aramidin na. Day ta ti bagbagak kang kakal. Natangsit ka. Ngam di mo magayam kabailan ti sumango kadakwada. Imbes ngamin nga isurum iti nasaya at ta anak ta. Saan ta sugsugan pa ikide? Ay, Ay, Kanya nga ita. Naidimanda ka lakit nga ron anak ko. Pag nakman nyo na ita nga gina. Darasudos kay tumot ngamin. ay nawaw! No adda parikot asang sangwan ti pamilyam, di ka agdarasudos. Kontrolam ti emosyon mo. Iti kasta kat saan ka mailawan ang mga ramid iti banag amang karkaro iti sitwasyon mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Masapa ti trabaho kinton bigat bakay. Ano sampay lang tagkumyaw, ta saan ka maitulog? wanin anya pa'y nga rod, awan mo't pagpilyak. Agyaman nak, numawatan nak bakay. Ammo mo ti schedule ti trabaho. Awan gayam, anya nga oras ti out mo inton bigat. 2:00. Alas 5 mat ti out ko. Sukunin nakto iti pagtrab-trabaho. Ta sigurado apila manan ije paradaan iti kasdi nga oras. Wen, bakay? Siguradom laeng amasukon na, tadyak kayat ti marabyan. Nawatam. Ay nawa, amok daytan bakit? Kaano ay asaan ka asinukom? Ipa full tank mo tilugan sakbay asukunan na. Itikas na, awan ti agbalin aparikot. Wen, bakit? Mala, maturog tangarudan. Okay, good night, bakit? Anya oras di tandatang? 4 iti malam anak kaw. Ay nawa, 4:00 mo't gaya may. Naimas mo't ngamin ti turog mo itay. Iso asan ka ari ni Eng. Sukunak ti anak yu ita tatang. Mabalin pa ibait. 5:00 samot ti out na ita. Wen tatang. Agkapi ka ba'y sakbay nga agrubat ka. Saanan tatang? Amangan numaladaw akit de. Isupay a pagapaan mi iti anak niyo. Mala, adakin ka da ita. Sa bagay sukunom laang mo't ni Lovely. Oresan kayo ngagluto iti pangrabyan tayo tatang. Ha? Apay asaan? Nalagip kong anniversary mi gaya mita. Mangi-take out kami iti pagsasangwan tayo tatang. Innapoy laang nga rog ti ilutaw. Wen tatang, oray basit laang. Tatalo tayo mutlaang amangan. Ag-time out akon, Ma'am Flor. Mabiit lang, Odette. Apay ka di, Ma'am. Awan pa'y ngamin ni Jessa. Iso kumati maisukat kan ka. Ha? Nag-message kanyak itay. Kat maladaw ka nung nga umay. Tawan pang ibatyan na kadagiti anak na. Kasta ka di, Ma'am. Ag-extend ka kumaiti uray dua nga oras lang. O sige, urayak nga ron ni Jessica, Ma'am. Agyaman ako na ya. Basta sigurado nga umay saan ko akaya ti more than 10 hours at trabaho, Madam. Wan, maawatan ka. Di ka madanagan. Tano sumangpot ni Jessica. Ag-time out ka matan. Ano sampay laang tane. Kaasid da Alfred Kenmara no isuda laang tagtrabaho dito oy. Addakas mo di talahay. Mano ko ma? Sa nga ribu adda. Kurang bakay. Ay nawaw. Apay ngay. Among nga addagatangan ta. Ngam saan kakit din anang itugot iti kwarta. Intugot ko ti card ko bakit? Isot aramatan ta.
Day tangarod ti pagbayad na. Wan, bakay? Rumwar ka dita at agpili ka. Saan kumot nga amuno anyat kayat yo? Si kalatan dagpili. Amom mo ti paborito ni tatang. Si Kangay, anyat ti kayat mo. May mayat samot gayam no set lang ang tigatangam. Okay. Sige, siya kung ti makaamo nga agpili, no di mo kayat ti sumurot. Una na, urayan ka lang di tulugan. Willing to wait kayo kadi, madam? 30 to 45 minutes. Sige lang, adamot kit di service mi. Okay, madam. Ada kadi pa inayon nyo iti order yo? Awanan, day talaang. For take out amin? 1. 2,540 amin, madam. Online kayo mat siguro anya. Mabalin ti online payment? Wen, madam, mabalin lat tamot. Day to ti card. Paki-enter latan ti password, madam. Available ka di pa iti palabo? Awanan madam. Sold out ti palabok. Intun bigat manan. Okay. Day talaang nga rod. Asino ti mawag bakit? Tigayim ko. Alas 6 ka no amang rikap ti shop da. Adda ko madagasag ijay. Kat no 5:30 mo tayo. Mapanta iti ayan tigayim ko. Taka sa pulak unay ti order ko kan ko ana. Kasano ti in-order mo amakan? Sapay ka order mo lang. I-cancel tapay laang ang. Narigat mat no agsublita man nandito eh. Ay no, mabalin nga ta. Mabalin mat siguro. Ibagaklatan nga adda emergency. Saan tan amauray ti order ta? Sika nga rodon ti makisarita. Rumwar ka di ta makisarita na adwa. Tulungan nak nga agpalawag tapno i-refund dat ikwartata. Agawaam tamapmapanin ti oras. Pasensya kayon ngam i-cancel mi pa ilaang ti order mi. Ay nawaw. Apay ngay, madam. Imawag ti kaaruba mi itay. Kat adda emergency ijay balay. Kasta ka de? Pakirefund ti kwarta mi. Mabit laang. Tasalod-sudak ti manager mi no kasano ang mai-refund, madam. Online payment mat ngamin ti transaction tayo. Mabalin mat akas ti itad mo kanya. Huwag nga ron. Apay apagurayan na kami kat agdardaras kami nga ron. Narigat mo ngamin no agkamaliak, sir, madam. Ang mga numaikisay iti sweldo. Sapay dakkel agatad dayjay. Di mo maawatan ti imbaga kaya. Agdardaras kami. Kasaritak nga umuna ti manager, sir. Tapno amok ti hustong aramidak. Italaang ngamin nga ada ti agpa-refund. Nalpas ka di ti aramiden nyo, ma'am? Nalpasan, apay ka di? Agpa-refund ngamin ti may sa customer tayo, ma'am. Ay nawaw, apay nga agpa-refund. Ada ka no ngamin emergency. Kat saan da mauray ti order da, madam? Ay, day talaang Marigata nakmut ata online payment dayjay. Ti kayat dakat kaslatan, tagdardaras da kano. Ay saan mabalin Da kayo kuman ti makisarita kadakwada, madam. Iti kasta kat maipalawag yu iti nasayaat. Ayan ti refund mi ngay. Huwag nga ron. Nakabaybayag kayo kat agdardaras kami. I-refund mi ti kwartayo. Ngam within 2 to 3 working days, sir, madam. Apay at 2 to 3 working days pa ilaan. Gaputa online payment day chay. Saan mabalin amang irwar kami iti cash. Taag short mo ti collection mi. Kaasi ti empleyado. Una yan, pagurayan na kami pa iti mabaya. Ay, di kay ko mag-iskandalo, sir. Talaga saan mabalin cash ti itad mi kada kayo. Parigatin na kami pa ilaang mat. Kaibagbagami laang nga agdardaras kami. Pag nga asiyo, madam, di kay ko maaggulo ditoy. Nakababain ka dagiti padayo a customer. Makapahay vlog kayo, mat. Awan pa'y serbiyo. No in-refund yo kuma, dinalpas kuman. Grabe kayo Di kay madanagan ta isublimi ti kwartayo, madam. Ngamkas na ibaga kita masapul nga aguray kayo. Final day chayon. Una yun day a customer. Wen nga rod, madam. Nagturad nga aggulo. Nakitam ti uniform na. Wen, madam. Madlaw a professional day a babae. Amon tayo no sa dino ti pagtrabtrabahon na. Apay mat, madam? Ikan tayo iti pagnakman na. At damat kit di ebidensya tayo, tanaala ti CCTV tinapasama.
Kasaritak to ni sir, taaksyonan nga. Ayun, mayat day ta, ma'am. Tapno agnakam day jing agasawa. Agpadpada day ti ugali, madam. Wan nga rod, ay nagrigat lakit di ti makiapay ti kasya a customer. Tasan damat nga agpaabak. Uray bidot, tinaramid da. Ni Jessica matanday jay. Ag-time out akon, madam. Da kayon ti makaamong ag-report kini sir. Wan, Odette, kabaula kun da ito'y. Agan-anad ka di ta kalsada no agawid ka. Da kayo nga agasawa ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayaw. Ay, kwa tatang. Apay mo't nga ben, akas jay ti inaramid yaw. Gagangay tinabanog iti trabaho, tatang. Ay nawaw, di mo irason ti bannog mo tapno bastusan ti padam a tao. Amo yung matakalkalpas lang ti trabaho, idi napasamak day jay. Talaga kit da kinatangsit mo day jay ah. Ay, sana. Sana pud no day tatatang. Agsagana kayo kinlakay mo. Ta saan tayo nga ammo no anya taramidan da. Amangan no inton madamdam akit adda maidimanda dita. Madanagan ak unay lakay. Urasyak nga raw. Kasanungay no agdemanda dagi jay, kat maikat ti lisensya. Kastamot lang ti pampanunutak bakit? Kasano pa yan no kasta nga agpaiso ti mapasamak. Ay, kaasi tapay. Anya nga ta nagsubli tayo jay. Anya ti aramiden tay jay ngay. Agkid daw tayo ti pamakawan kadakwada. Ipagata na bambannog tayo ti trabaho, kan na-stress ta. Ngamen, naitaray ni tatang iti ospital iti dayjeng altaw, bakit? Ayunan niya. Barang makalusot tapay. Anyat gagarayo adwa. Imay kami ta personal nga agkid daw kami iti pamakawan kada kayaw, ma'am. Pasensya kayo no, nag-iskandalo kami idi na palabas nga aldaw, ma'am. Kasta unay nga minti bannog mi iti trabaho mi. Anya, San lang nga day ta, ma'am? Intaray dati katugangak iti ospital iti dayjeng oras. Iso ang naglalaok na stress ti marikrik nami, ma'am. kasla agul ulbud mat dagitoy nga agasawa. Panagrup-rupa da pailaan kat madlawan nga ulbud ti bagbagata. Napaulima kayo, madam. Mapakawan na kami kadipay. Nakasarita kun ni boss may papan iti da ito abanag. Kat tinaybaga na kanya. Aksyonan na kano. Awanan remedyo na, ma'am. Awanin agsasarita tayo to. Depende no anya ti ibaga dagiti masaknan. Anya? Dito'y ti balay da Ma'am Lovely saan ka di kabsat. Nagsaludsudak ngamin iti may sa kagawad kat dito'y tinsuro na. Dito'y nga rod, ma'am. Siyak ti amana. Ay, sumrak kayo, madam. Ay saanan kabsat. At dala na patiga kayat ko amaamuan. Anya day ta, madam. Pudno ka di ngayon taray da kayo idi Lunes idi ospital. Ay nawaw. Saan, Mike? Apay kumakatawan mo't sakit ko, ma'am. Siyak ti manager abinastos da nga agasawa idi Lunes. Ay, da kayo gayam day jay, madam. Wan, kat da kayo tiras rason da. Na-stress da kano, isuan na aramid da ti kasyay. Agul-ulbud dalaang. Kasano kumaama ospital da tao kat kaasi ti apo. Nasalun atak, madam. Ay, talaga gayam nga ulbod kan awanan modo da gijay nga agasawa. Kumusta tilakad yo, ma'am? Nakasaritak ti ama ni Lovely. Kat, anya ti imbaga na kada kayo, ma'am. Saan ka numit gayam ana ospital ti amada? Kaya't asawon day ta. Nagulbud dagiti agasawa. Ay nawaw. Wan nga rod, nalaing da nga giskandalo. Nalaing da pa'y nga gulbod. Grabe mat dagita, ma'am. Wan nga rod, di daan mo a kontrolon ti emosyon da. Anya ti kuna ni Sir Ngay, ituloy na ti agdemanda. Wan, saan ka no amabalin nga agul ulimag tayo? Mayat no maaksyonan. Iti kasta, adda pagadalan ti sabali a tao. Kentap no adam la ang pagnakmanda, ma'am. Naturod dagiti nga agasawa. Unay kayo laki di matan, tatang. Imbes at tulungan na kami. Imbagayo kit din tipudno iti dayjay a flor. Gaputay iso ti maiparbang, anak kaw. Ay, awanin at tatang. Maikatan ti lisensyami iti kastangay na ramidyo. Inaramid ko lang ti amok a maiparbang. Ay, nawaw. Hasta latang arudan, tatang.
Sa bali a tao, titulungan nyo. No agol boda, kat saludsuden da no sa dino nga ospital tinangitarayan nyo kanya. At dangarod may bagayaw. Ha? Ay, ko, tatang. Adawan no awan. Awan pa'y tatang. Iso a hustula ang tinaramid ko. Hustula ang imbagak tipod no kang guana. Nga mabalin kumapay ang mairemedyoan day jay, tatang. Ay nawaw, talaga di kag pampanunot anak ko. No kanunungak ti aramid yo. Di karkaro amanayunan ti basol yaw. Duang aldawan asan ka nagtrabaho rumyaw. Un nga ro, tatang. Apay ngamin akas jay tinaramid yaw. Nagkamali kami, tatang. Da kayo mailaang tinangisag makiti bagbagi yaw. Kasano kami laangan lumay katilisin siya mi, tatang. Pagtrabahuan mi ngayon. Saan tayo nga amon anya ti sumaruno ang mapasamak? Pag nakman nyo dahi takin lovely, saan ang maiparbang aggulo kayo iday? Wan, tatang. Di kay agbalin anatang set taning, agraman lisensyayo adwa ket delikadaw, kapo iti naramid yaw. Agpada kayo a professional, nagalas akitaan nga iskandalo kayo. Bidtot mi dayjay, tatang. Mano atawon a nagrigata, tapno laang magunod ko ti arapaap ko. Tapno maadaanak iti lisensya. Ngam kastoy kit din ti mapasama. Oras yak bakit? Ado ti sakripisyo para itilisin siya. Sapay la kumaatama asyanda kada talakay. Un nga ro. Sapay la kuma. Tamapakawan da tao. Kasano talaangan no awanan ti lisensya ta. Di awan tumatan ti trabaho ta. Talaga kasta ti mapasamak bakit? Saan ang mabaling agtrabaho ak nga awan lisensya? Uray si kamot ah. Ay, anya amatan ti kastoy ang mapaspasamak iti biyag ta. Sanguin nyo anya kay nga raw. Tatang, Bunga dahi tati kinadarasudos yu adwa. Mano arabi imatan asa anak-anak katurturo, tatang. Sanguin nyo, anya man ti parikot yu ita. Ngamen, da kayo mutla ang tinangaramid iti dayta. No inaramat yu kumaanasaya at ti utek yaw. Saan ang mapasamak ti kasta? Ay, nawaw! Respetuam ti padam a tao. Disiplinaam ti bagim. No amom an nalakakalaang agpungtot, kontrolam ti ungat mo. Laglagi pam, nga awan serbi ti kinaprofesional mo, no awan matrespetom iti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Kaduang mamuti ka nam si Kasurayda. Ay nawaw, apay kastaman ti panagsasaom kanyak si Kapakito. wan tanakakutkutong kamot nga may. Nukas nga agkuy-kuyog takit sa bali ti panagkita dagiti tattao kanyak. Anya, Amangan no panunutin da asaan ka apakpakanan. amo mo ti sitwasyon ko lakay. Uray ado pa'y ti kanek sa anak latta alumukmug. Basta, mangan ka iti ado. Ti kayat kukit nalukmag ka. Ha? Apay ngamin ayang ado ti ririm. Kat sa anak mat anakutong unay. Sakto laang mat ti kastoy akinakutong no para kanya. Wan para kin ka. Ngam kasano akmot ngay. Saan man asyak ti ibabain mo? Ay, nagadulakit din nga amom. Umayak man nanang. Magtugaw ka. Agkapitayaw.
Sige lang, nanang. Nagkapi ako ni Jabalay. Anya kami di kagara manakaw. Amangan ko nakno dati amuya apang palukmag. Vitamins ka day. Kumporme, nanang. Ipainom ko kumakin di bakit ko. Tapnulo mo ko magmamay. Para kan bakit mo kunam? Wala lang. Tapnulo mo ko magmanmay. Sakto laang mo ti kinakutong ni bakit mo. Kaya tigas dyan, nanang. Ay, nagadulakit din nga mong pakita. Nakababay nga ron, kas na agkoy-kuyog kami, nanang. Ni manang manlaangan ti kasarita. Kasla dinak mo't gam matulungan iti parikot ko, nanang. Para king ka. Ay nawaw, anya day to'y lakay. Na, di mo makita ay ano anya dagita. Vitamins man. Dahita ti tumaram, tapnulo mo kung magkamanmag. Ha? Dahita ti tinumar ni manang Belen, iso alim mukmag. Amangan mo't no adda ti side effects na day to'y a vitamins. Side effect mo't nga ibagbagam. Kita masibibiyag pa ni manang Belen. Saan mo't ngamin amabali na basta ag tumaraklatan? Anya ka lagi din ay surayda. Kasapulam nga ruday ta ha. Sige, tumaraklatan tapno awan maibagbagam kanya. Ay nawaw, sika ka di day ta, Mare. Unay kan mare. Lumukluk magkamot. Iso day to yung ti epekto ti vitamins nga ipatpatumar nila kay kumare. Anya? Kinapudno na, diyak kumakayat ngam ipilit namot. Isupay ket di ti pagapaan mino daduma. Saan kamot anak ko tung unay, Mare? Diyak man amukan lakay kumare. Nagado ti riri na. Manmanumat ti asawa akasta. Ay na, no saan ko laang nga ay ayatan. Ay na, Ano sa mun, Amare? di na laang labsen ti manguyaw kanyak, mare. Tano mapunwana, sa anak nga agduado amang panaw kankwana. Nangyagak iti groceries para kada kayo, tatang. Ay nawaw, adupay mo tinabati anak kao. Tapno at dalat tabas tuyo, ah. Diyak mamin sigurado no kaano manen ama kaumayak. Aguray ka. Apay ka di, tatang. Lumuklok magkamay. Ah? Epekto ti vitamins atom tumarag, tatang. Anya. Kastoy mo ilaang ti kayat nila kahit ko. Kayat na alumok mo agak. Tapno saan ka no anak kababain. Ti kinakutong kumangamin ti pagapaan minudaduma, tatang. Tinapatig, akit saan ka asakitin ako na anak ko? Saan matkit di, tatang? Ngam arami deklatan at ti kayat na. Tapno awan maibaga na kanyak nga asawa na. Anyat makunam pakito. Ite, Ay nawaw, iti kinalukmag ko ah. Oh, kita saanin nga umanay dagitin medium size akawas ko kanya. ha? Oh, mabalin mo't siguro dayto yan, lakay. Ay, bakit? Oh, plus size aminin abadok ita. Natural. Ibagay mo mo't nga mina. Alangan mo't nga small tigatangam, kat plus size ka nga rob. Ni, apay nga akas na ti panagsasaw. Kasla saan ka mo't anaragsak alimok magdatao. Aglisi ka man kay didita, ta mga laki ti baso. Na Day, insardeng mo, ti vitamins mo, Mare. Uwinin amare. Naimbag man, ta saan ka akimot tong manan? Kaasi na, saan mo't mare? Jeda duma nga men, no isardeng da, kat agsublimanan iti sigot ti bagida. Mayat mo't jem patumar nila kay ko. No kayat mo di itad ko kan katinabati, tatumarumat. Ay nawaw, saanan, Mare? Di mo kayat tilumukmag ay mare. Saanan, Mare? Naragsak matan nila kay ko, nga oray no kastuyak laan. Naimbag kan ka ata nasingput nila kay mo mare. Kan, saan nariri? Siyempre nalaingak nga agpili, Mare. Di si kan tinalay ngagpili mare. Agkape kayo pa nanang. Agyaman naklaw unay, suray da anak ko. Awan anyaman na nanang. Nay, dakal magayam tilimukmag hamnak ko. Wan nga rod nanang, isumot nga minti kayat nila kay ko.
Para kada kayaw. Mangan kayo iti nasusustansya, tapno mayat ti salunat. Agyaman naklaunay nanang. Agtumtumar ka kadipay iti vitamins. Insardeng ko nanang. Nasaya at madimot lang do sobra. Ay, jak ngamin maawatan ni Pakitaw. Naririlaw na'y mo't. Kunamlan asino a perfecto. Matuloy ka ngagpasentro ita? Wan, agdigos ka matan ata ang kuyog ta. Kasaritam ti supplier mo, saan ka deng? Sana ako na matuloy. Ay nawaw, itian niya agad mo. At dati na pati nga ramida ki Jacardin. Isungay tantan ko pa ilang ti pa nagpasintrok. Anya, No siga, matuloy ka lata. Awan mo ti aramida mita. napatid ti pagsaritaan nyo, saan ka de? Wen, nga mabalin mo't ama itantan pa ilang, ta saan mo't nga emergency. Idirit sumlatan no di mo kayat nga agkuyog ta. Ha? Makadlawa ko na. Gapo talimok magak, ibain nakmatan. Ay nawaw. Sana po doon ta? Di mo tupay kayat nga agkuyog ta. Kasla masiksikuran ka. Iso nga amuklatan, pakito. Kumusta nga itilakad mo, Maray? Okay lang, matmare. Sikan sa laang matinagpasentro itay. Wen mare, siyak laang. Ti ko nam kanyak idikalman kat agkuyog kayo kun lakay mo. Kumaa, ngam intantan na matilakad na mare. Anya? Madlaw mat ngamin adi na kayat nga kuyog kami. Ibain naklakit di ti asawak mare. Ay nawaw. Awan ti amok ama kagapo tapno ibain na ka, Maray. Adda mare, ibain nak ngamin limok magak. Kastamat ti kayat na, saan ka day? Hay, jak mo iti asawak mare. Saan ko ang maawatan ti ugali na? Mangal daw tan lakay, nakaluto akon. Kontrolo man nga minti kanam. Anya? Saan anasaya at nga adwon ti kanam? Ayon gayam, agsumbada ka no ije plaza inton bigat. Kat, anya ko maita kanya. Mapan ka makisumba awan mo ti trabahom kay Ay nawaw, aglaba ak inton bigat lakay. itantan mo pa ilang deta pa naglabam. Masapul nga exercise ka, tanay, sobra mo tan deta kinalukmag mo. Anya? Na, anya pa lang aramidam. Di mo't imbagakin ka makisumba ka ita. Agpudno ka man kanyak pakito. Ibain nak ka di. Na, dakes ka di ayat imbagak. Rumbang laeng nga ag-exercise ka, ta nakalukluk magkamot launayin. Saan ka di akas to iti kayat mo? Pinagtumarnak iti vitamins. Itatalimok magak. Kastamatan ti bagam. Na, concern laeng kin ka. Hay, di ka maaawatan. Naimbag pa ni... Asino? Asino tinaimbag nga bagbagam? No kayat mo disikan ti mapan makizumba. Pagsayatan mo ti ibagbagak bak. Ay na, pakito aya. Nagadulakit din nga mong. Masurunak iti manugang yun anang. Ay nawaw, apay ni Surayda. Ewan ata, awan mo ti denggen nasa o. Anya timbagam kan ko na aya. Binagaklaan mo't nga ag-exercise. Ta grabe mo ti kinalukmag na. Ngam isupay lang ti makaungot kanya. Na, saan ka di akas jay ti kayat mau? Ti lumukmag ni bakit mau? Sobra mo tinday dyan ana. Apay nga main anagado ti rirem, Kahit ko lang mo't apresentable ni bakit ko. Tapno may pagpanakil ko mo't Presentable mo't ni bakit mau sipod pa iday. Talaga lang kiday adi ka makuntintaw. Apay, perfecto kaya. Nay, apay nga agim impake ka. Pumanaw akon pakito. Na, itaan niya aga po pumanaw ka. Diyak kayat ti ugalyam. Anya, Nariri ka launay. Uray simple lang ang abanag. Nagado aririm. ay nawaw. Konsernak laang kang kanya. At dayamat concern na kas na. No agsasaw ka, kunamlan perpekto ka. Nagado ti reklamom kanyak. Siyak tupay. Agul uli makaklaan. Ha? Uray lupap ti agong mo. Da- Kandakkel ti butsyog mo.
mo, awan tinangag mo kanya. Ha? Makaammo ka matang itibiyag mo. Makauma mo tikas tang ugalim. No agda parikot, pagsaritaan nyo itinalapat. Ay, jak kayatin tatang. Naririlaunay day apakito. Ay, naanak ko, simple lang, may tinagapaan nyo kay. Saan simple day jay tatang? Body shaming tikas jengar aramidan na. Nagsasaokot kasla perpekto kanumot. Uray saan mo? Hinya, Siyak tupay. Nagululi mo kaklaang. Nga uray lupap mit ti agong na. Kendakil ti butsyog na. when atay ayatem mit di tao. Dayta nga rod, tatang. Dayta ti di na mapanunot. Nukas jay kumamit akat agsarming pay. Sakbay apagsasawan na kakas jay. Siguraduan na pay a perpekto. Sakbay nga ibaba na ti kinatao. May ka din ni Kumarim Surayda dito'y balayo? One month, apay ka day. Uwan tasaan mo tan nga agawi di balay? Apay ko mga agawid kat nasakit tinakam na dayjay kang ka. Pagsayatan na mo ti paparamid ko kan kuha kit. Body shaming ko nam Idi na kutong nagaduti sa om. Itaalim mukmag, isulat ta. Ipatay mo ti kinalukmag na aya. Saan mo't Mulagayam kat. Apay anariri ka ngay. Sakbay nga agreklamo ka. Agsarming ka kumapay. Tauray si kamot. Ado ti pagkurkurangam. Ngam ada ka dinangag mo areklamo na. Awan pa'y mo't kindi. Makitam day ta. Uray lupap ti agong mo, kendakkel ti butsyog mo. Saan nagreklamo ti kumarek? Ngamen, ay ayatan na ka. Kasde ka kumamat kan kwa na tapno naragsak ti biyag. Kahit kumusta ngay? Nag-awi din di bakit mau? Saan nga ron nanang? Anya pa'y lang aramidam ngay. Anyat kahit wasawan nanang? Unay kamutan pakito. Mapan kay di balay daa. Ay worm ni bakit mo? Oho. Asan no ikamat ni tatang na tibunang na? Amumot gayam tagbutang. Pagbabawya akong ti kasi pa nagsasaokin ni bakit ko nanang? Nupod no man ta pa nagbabawi nga ibagbagam. Mapan kay di balay da. Katinton sumarunaw. Agtanang ka. Saan kumaati kinariklamom tinangnang runa? Uwan nanang. Laglagi pa nga damat pagkurkurangam. Ngamawan tinangag mo kan bakit mo? Narespeto mo't nga minday dyan nanang. Day tati may parbang anak ko. Kas agasawa, irespeto yo titunggal may sa. Ay na, agyaman na klaunay tayo manugot kang agawid ta bakit? Last chance mo day to yan, pakito. Last chance? Ay, uwan bakit? Di ka mananagan. Agsingsing puta ko na talaga. Rumbang lang Sana kung nagreklamo. Tamang ano panawan nak man eh. Ay wana, maminsan pa'y nga aramidam ti kasyay. Di mo namnamaan ang mapakawan ka pa'y. Talaga apanawan kan. Sorry bakit? Saan ang maulit? Saan na kon nga iruruman? Saan na kon nga ibain? Saan bakit? No kayat mo, di agkuyog tangag pasentro inton bigat. Kun kunam laang mananday ta. Saan? Pudno ti bagbagak bakit? Uraan niya pa'y itsuram. Saan kan nga ibain? Nagbidutak lang iti kalabas. Iso pasensyakan, bakit? Ay, nawaw! Kas agasawa, respetuan nyo kuma titunggal maysa. Normal laang nga ada pagkurangan titunggal maysa. Ngamin, saan tayo mat anayanak a perpekto. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.